kato yo mina amfani yawo enwe ya zada ki alfasha lugwa yawo enwe ya bagi da ki alfasha lugwa yawo enwe ya zagi da ki alfasha lugwa zandoro na maga ibe yawo na zanaga ibe imina zanaga ibe bena eyu mai da alfasho na alama don ga yawo ludi albarka alama don ga yawo judi albarka jama'a jimilan wayangan zandoro na sokwa ga machile sokwa cha adna sheyu sokwa cha torayu waibe imi dambo waibe be dambo shetan mai yo zagire ban ya cindona ba gishishi waibe imi umai ya cindare eza yin zagi dana waibe be umai da dan ci alamu yo ga yawo da albarka e bone yawe ne asali unan waye yau da ke alfashalwa jama'a je ganne yau annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam hadisi sul bukhari gangan mai muslimi hadisi onya abdullah ibn mas'ud annabi sallallahu alaihi wa sallam ga ya ma'shara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ela mi ci gagan nan don annabi ga yayi jama'a ba rufushi man istata'a minkum alba'a zanaga da iko ya alba'a na zanaga da kagbe nu ga ajiya wana wunde kagbe nu ga nayi mi shena wunde da na bana wa ci mi dana kagbe ba gibo ma da gangan biyo ye ban ya waje wana annabi ga fali ya tazawwaj nyando da bana waye kana ni dada ya waje e bana fa innahu agaddu lil basar ya wannan na wajinan ga yawan wadan kya fa alfashaluwa wa ahsana lil farj umaga yafu da kangi ka alfasha lugwa faman lam yastati fa alayhi bisawm waman lam yastati fa alayhi bisawm zanama da iko ya wajana annabi ga zan chudu tsazun fa innahu law wija azun ga fe kayu azun ga je kun keliyu kin ci da lugwa jama'i eza chubu shishun ibe yimi ama wen dan chi eza chubu shishin we be we dan chi eza ba gi chu shishi be imi ni we be imi gube we be imi gute bal zando chi be imi aruguni ama to ati zanne dan chi to sumo gari be gba na albarka da yawo na ojino wallahi albarka da yawo bodada wallahi albarka da yawo bodada wallahi albarka da yawo bodada wallahi albarka ga da ya wezo na wajina albarka ci da ya wezo ne za lona za wuci be ne ga ya ci da na a dike alo ya kodoja ibn annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi a gaga na ya cana fa innahu agaddu lil basar wa ahsana lil farj ida ci be yimi wuce dan ci ida ci be ba ume dan ci to suma da na ga albarka da yawo bo a albarka da yawo bo da sokuci amfane yawo egwa tutiwa masnad al-imam ahmad gangan be muslimi babu bayana anna isma sadaqati yakaw ala kulli nawhi min al-ma'ruf hadisa abu dhar shi tukwa amfani ci kwana da yawo na abu zar soku be dubi nga sahaba annabi muhammadu ji fonda cha bi aga ya rasulullah da aba alu duthur bil ujur aga annabi alu duthur zane shi de bagona zane shi de arziki na zane shi lalla da ya addinin na kudare ka talaka jiye la ilaha illallah zai ji wode ci na zane shi de bagwa arziki na lala da addini na kuda kya talaka jera nabi muhammadu wuce wadda ciye tuwoyi zaguki na mini zai yi dewayi nan na bo zaguki mini ya zai yi dewayi nan na zane yi dewa tuwo na aye gbigagbi babu addini wayu gyo aye gbigagbi babu addini wufiyan aye gbigagbi ba addini wagunsa aye gbigagbi ba addini wakoliyo ba addini waga wafio zai jide oso ne gbigagbi nye na ya jida addini ona amma zai jide wayi nan na aye bichibi ke na wufi addini ona lugwa wallahi
guki wa tsura dana ina waje bukata gangani bai yin rayuwa na ina waje bukata gangani bai bayan mafi rayuwa jo da to ya gwakwa na otun doci azaban wa diwi alikiyami yana da to doci na asara ijebe kuma lulu na unsaja wofi wada ba na kagbu kana a mazanin na unsaja na wa wuya adini ko vundu na kpara gina wallahi jama'a shi mai zonzu wunji kendo yi na ga igun na sokulu wa yi de mi wifi adino jama'a mi ga sokulu wa yi de mi wifi adino sokulu wa yi de mi jibe sokwe sokulu wa yi de mi jibe anabi muhammadu sokulu wa yi de mi jigangan be musulunci ebo na aga wa yasa cewa ya nasara wode o mai jigangan be musulunci wele na wode na gi amma ga za tudo ko shaitan ta azun pe mudi amma wa jigangan be musulunci ya to wa da amfani nu dena ngale ga mude jo wa duwe ko ba to nga annabi sallallahu alaihi wasallam eza je ga annabi ga zaba alu dufur bil ujur annabi zai ji de wannan da gangan be lada ko shi kimalu don yusalluna kama nusalli ji sallah kendo na yejina wa yasumuna kama nasumu amma fazun kendo na yefena wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim arziki na jaga we pabe kena ke la kwaji saraka be annabi sallallahu alaihi wasallam ga qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun nga to yeso talakaji so kollu endo chi wa ne gaji saraka na ka bai da saraka yanzu fanja ji da bana so kollu wa gaji saraka na ni inna bi kulli tasbihatin saraka ka wadi odu fakanga wadi tasbihu ce da tasbihu fi subhanallah subhanallah annabi ga saraku wa bi kulli tahmidatin saraka giga alhamdulillah annabi ga saraku wa fi buda ahadikum sadaqa anabi ga ta to chombe ba gangani be yimi bana me wago la kale tuna don anabi sallallahu alaihi wasallam unga wa fi buda ahadikum sadaqa ata to chombe ba gangani be yimi anabi ga sadaqa wo e ba be yimi ga de chomba do ja anabi ga sadaqa wo e ba de la de sadaqa yimi ma de sadaqa babu alkhairi irin na yado jama'a unga aliyawo bana aga yoba be yimi aga choba do ja de saraka e ba de la da saraka imi ma de la de saraka e bona bakene e ba de be yimi na saraka ujia yimi so ko ma yulada bakene ma yimi o choje de ba tike bi uyina saraka cha agu ujia e bo so ko ma yulada sahaba ga nabi muhammadu ayati aduna sha watawu yakunu lahu ajr e zamini ibo ga anaki pan shawa na da biyu na mudawo be yimi a gaza na da lada annabi ga ara'aytu lawada fil harami wa ya ramu bulu don sukun akana alai fi awizurun wa da lefi kashin wa da wa ya zando ci za annabi ga wakadhalika idha wada fil halali kana lahu fi ajr a ca ga wa ya lallibo sukun nya ca ga wa da lada la ilaha illallah jamaji ya ci daja alkhairare jamaji ya ci daja alkhairare jamaji ya ci daja alkhairare wele na tato e ba chombe ba gangani be yimi e ba be ganwa choba yimi agula duba kashiko e ba be choba yimi agula duba etie ba ke be sunna ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ene me gwo na eba be yimi ga ba do a cha cho abadoji kiza na dan chi na ba la ilaha illallah aga wo be ga wa de chomba gangani be yimi oyi allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytana ma razaqtana we cho gangani be shaytani soko me wa to ba yimi aga wala duo baga sokula wo fu ya be shaytani soko mula chetanyu fu ya be na wa tare yawe e ba chombo ba gangan be yimi na igana na yewo to zana da chi na zuwa we twabe yo la ilaha illallah zuwa we twabe yo kiwa we twabe yo izima ma wa be yo ena maga tare ya ba ke wuce ona kiwa we twawa yu no
nga ba ken no to be tita chin tu shetan ena ma tin abo na wa ke ye tun shetan jamaji zandoro lan kelu na tu kade wunde je kwenye chida ngala obi ija galugo odipen gin echindoro bi ijema achigo ya hatikan hurumar rijali wa tabian ya hatikan hurumar rijali wa tabian ترك الفساد اشت غير مكرم لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت حتى كان لحرمة مسلم إن الزنا دين فإن أكرته كان الوفاء من آل بيتك فالم من يزني في قوم بألفي درهم في آله يزنى بغير الدرهم من يزني يزنى به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا ففامي من غياهاتك حرم الرجال وتابعا جاء الإمام الشافعي يا هاتك حرم الرجال وتابعا ترك الفساد نشت غير مكرم من غياهاتك حرم الرجال وتابعا يا هاتك حرم الرجال يا وني لاسسا لدى الفرما زباجين وشنا إذا جينا ودن يشبهنا imiza juyo wa alfurma ebu saya imiza juyo wa alfurma ndana lulu ya wana saya imiza juyo wa alfurma ya nana mai zagin nana saya dangi min dauji wa alfurma saya dangi min nauji wa alfurma saya turkal fasadin ishtagaira mukarrami zandora ne dan china we dada tatati ekpan fasadu ekpan banala bekinyo ishtagaira mukarrami rayuwa mawa da chun jarbi alkiyamiya يا هاتكا حرم الرجال وتابعا ترك الفساد نشت غير مكرم لو كنت حرا من سلالة ماجد لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت حتى كان لحرمة مسلم من لو كنت حرا من سلالة ماجد لو كنت حرا ونادي شنو يغو daga ganwayi gaga giwayo ne ya lalle waji gine chana min sulalati majidin zai ji mamma bai jana aiza kirkiji aiza gotoji aiza gawa maji to ma kunta hatta kan li hurmati muslimin wa fiza na sal furuma muslimin do ciya bena wa digin ci gwa bai jana ki mana ganno wato da kaduje ko gine ci bo bai ja to wa digin ci ndoro gwa bai ja لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت حتى كان لحرمة مسلم إن الزنا دين فإن أكرته كان الوفاء من علي بيتك فالمي من إن الزنا يشدان وليدانا دين باتجوري فإن أكرته وقام يبزيقون موبين كاجون كان الوفاء إن تاتو بني باتاو من آل بيتك فالمي وايو ما يوغا واغو أتشاغا ونغا يشندا وما يشندا واغو من آل بيتك زامي وجمع وباتابين ولا تنيزاغا جان كلنا من يزني في قوم بألفي درهم في آله يزنى بغير الدرهم من غزا نغا دنشي dinar gubudio je kagwowa da yacho fi ali aga da yachi gawe bi gairi dirami zana wo gbata yachi da emi obana de to obe efenwa do man yazini yuzna bi walau bi jidari in kunta ya hadan labiban fafami man ga zandora ga da yachi na aga gbata yachi dan na wagau walau bi jidari ko ai kara shunbo kawai be to karawo ngana laza ne daga ji tubana lugwa ya wayi lu fe gangani bi albarke baya washi lugwa ya waye ji lu fe bi albarke mina alama ga ya waye ja fe bi albarke ga fe na da cinama ya wana she lu ya wana lugwa ga ya waye lu fe gangani bi albarke ga lugwa ya waye albarka wa boma mai wa ga albarka lu ya wo na wadan cha wadensha ama ezaga ashishi wibe imishi umayi echidare ezaga ashishi
wi bebe zanne da shi na ne wa ga albarka da ya wani ulona na ne wa ga albarka da ya wani ujina ba kai atato zo to de imi anu da shi atato zai de ba anu da shi na ne wa ga albarka da rayuwa ba Allah subhanahu wa ta'ala suratul mu'minun min yayi jina sokofi jiza kirkishe na min yayi jina Allah subhanahu wa ta'ala un fi jiza imani je zane shi za kirkishe na zane shi albarka lo rayuwa na sokwa wagwa unga za jayo na shi walladhina hum li furujihim hafizun eza jayo na shi ya fa jin wa de go to ka alfasha lugwa ila albarka ili da ya wai sokwa albarka lu da jama'i mina amfani yawo annikahu afdalu mata'i dunya mai jana wage wa patana ene yeti mai wonye jana yawo wangi ezu je imi wangi unga yeti mawai jo zando chinabo kuga kegwa daga tumbo zando chinabo kuga kegwa daga sonawubo zando chinabo kuga lweji locheji edanu ga chobe emine ngbon wala anyi ansitu eza kude imi wanja jama'a jewo eza kude imi wanja kuga lweji lo ncheji ngbon wa chita edanu ga chobe emine ngbu ga niki ebonu gbe na imi arasamona jama'a eza kude imi wanja kawo ga loji loji ko kegwa ketumbo ko da na sonao ko da na ewocho eda na oge lomi na eza je lomi ngba ifafa ama oge lomi ngba ga niki asayawo ezude imi wangi undami na etishi emaye ijo ezude imi wangi undami na emaye etishi ijo annabi muhammadu magashin sallallahu alaihi wasallam ibn majah umbebe hadisi Abdullah ibn Amr annabi sallallahu alaihi wasallam ga innama dunya mata wa laysa min mata'i dunya shay'un afdala min al-mar'ati as-salihah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ngai jeno le dana innama dunya mata ijeno le dana dane muyo to danu ye mai tana e mai je mai tawo e mai je eme tawo ebono wagachi eme jele to etanije unde bana o chiwi wotuna umade bana wa wukana umade bana wa diwo bia wage wo mai jebe jamaji wage wo mai jebe kabo gajaje lima efo ije wa be da bana yun chiga motuna wa da afani ya wo bia gigiye wa kawan wato gigiye wa kanga unga ake bo da bo survive kawai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nga mai je rayuwa ije wato rayuwa nyeta mai je mu yo nyeta mai je mu yo ekyo nyeta mine na mo ga doge mai je mu yo nyeta na kamina wewo mai jebe na de bana wa wu kana mai je de bana wa wu kana wa be idan to ijo aga ma wuce labe mu ma yawo biya endoro ga lege mu yo ijo nona wa de bana wa wu kana ba de bana wa ga wutu ka ga labe wa yawo biya no sa ijo ba bani bana gbaru fuga lege wuce matuna waga alada banu sakawa bon wude na ga wube na mu ye wobia wa ya tautoyi katawo bia wa ya fifio gintara mabia wa ya chichile yele ba egumi bia la ilaha illallah yele ba egumi bia yele ba egumi bia ase mai je tawo wallahi tawo kai kawo toto gbarufu na maye mawarana atato tiwo gbarufu na ye maije warana maije kwe na moto ijona
waga lu dagwalo miye mafari e mana waya wobona na waga alaji mituna nga agba mafari a ci go kashu jata a fanta lagba ni go to ga fanta umma shugo yo umma to waga kawai lalo mi mafari e mana waya kan wona woro na waga alaji mituna nga agba unchi na ga aji mituna nga agba bachi na ga aji mituna nga agba tachi wa fi gbadojigbalo ara agula wa ga wa kunmi un ba mi bia ase tawo nga egiebo okoji eigan diminishing return e mo to unje ba na oge ewulo e mo cha fi gbadojigba arwa be egu jani na igaya yemo bawo ida ga sara yiwa ijeji na tso ashi mitune alikiyami ko ga na yo ida ga sara yiwa ijeji rayuwa na tso ashi mitune babo un ya alikiyami un ga malawa ga wazaza ijo e malliwi an da alikiyami eze ekpele ade ga za waza ijo a malliwi wallahi za uci da alikiyami za wange ekpele de foga ijo bi alikiyami wallahi za wange ekpele waga sa rayuwa ijeji wa da rayuwa ya koshaji wa maga rayuwa koshaji wa ke bi alikiyami ji ki oji shiro wa hayatuna fil qabri ba'da mamatina wa hayatuna fil qabri ba'da mamatina haqqan wa yas'aluna bihil malakani wal qabru sahana imuhu wa adhabuhu wa kilahuma lin nasi mudakharani wal ba'th ba'da al maut wa'dun sadiqun bi adatil arwahi fil abadani wa suratuna haqqun wa haudu nabiyina sidqun lahu adadun nujumi awani yusqa biha sunni wa adhabu shurbatan wa yuzadu kullu mukhalifin fatani wa kadhalika al a'malu yawma idhin tura mawdu'atin fi kifatil mizani wal kutubu yawma idhin tatayaru fil wara بشمائل الأيدي وبالأيمان والله يومئذ يجيء ليردنا ما أنه في كل وقت داني جماجي يا ديجو تشيلوا والله تالله غاغدا غشا مغاجي كنغا باي جماجي يا ديجو تشيلوا والله يفوبدون كوين كويسون wallahi ga gada gusha magaji kana ga fayi jamaji iya dan je celwa na ka kwace ina ji wali safiye ta mi gidana na ka kwace ina ji ye mitulare dana na ka kwace ina ji ye kiwo fadana wallahi jamaji na ka kwace ina ga mu ya fi kabaro wallahi eyen na wele da na ga guya ba na gube zafi kabari ga yayin na guya ba ko na we giye fidana nga sapuyi uma ga san ga Allah nga je kwankwania jamaji fona ga kuoro jude ko shona fona ga kuoro jude ko shona kwankwana gina ifi mazuga tona e kun gba ko na je gile na ga uchi lugwa woro na chobe da na gyo kaza wangi ga de na kafunfurun we gigba kwa fona man biyo ga lo ne yayi funfuru jamaji iga jaje